kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Bungan puja sambil menjaga lempu polgata halang kasih sayang Hei, kamu nonton?
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Allah salatullah Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Allah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Allah salatu zaman yumasalahe Nabi Muhammad kata Jibril pada Iblis Yahya. Yumasalahe Nabi Muhammad kata Jibril pada Iblis Yahya. Allah salatullah Allah Allahu Allah Allahu Rabbun Allah Kadirun Sidrah Suci masa curi Nabi di dalam air rahmat ketujuan Allah ilahi masa curi Nabi di dalam air rahmat ketujuan Allah ilahi Wahai mulia rakan memeh suara kepada Cigam penghormat lentuan hai ni banyu malam berpemulia bersetare desa pihi ke saja nentang tua sadai ngortani dia Yun ibu pegat kapi menang macam sirda sajan abla pemuda hai amparan desa inongan agam hai ni banyu malam segala sapa ahli keluarga kan dewasa dari ni banyu malam pemulia sambut assalamualaikum sampai ni banyu malam berjih semata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Bismillah, rakyat Mesir dalam berkurat, bersahur berencana berkurat, bersambah tujuh Al-Quran heblo, bertatim baca dalam berkurat, bersambah ngapan kurang Tuhan, ujung hamba. Alhamdulillah wa bihamdihi walhamdi anta tatiha ya alhamdi Muhammad kalimah tersurah lapan bahwa percaya alhamdi Muhammad kalimah tersurah lapan bahwa Punjaya depan suruh bismillah alhamdulillah Punjaya kedua punjaya gede kalimah thayyibah bernama Allah azza wa jalla punjaya gede kalimah thayyibah bernama Allah azza wa jalla bismillah Puncak kelima jadikan kita yang keenam jadikan dunia puncak ketujuh pesuruhan Tuhan puncak ke-8 surga neraka puncak ketujuh pesuruhan Tuhan puncak ke-8 surga neraka bismillah Bismillah, ratib bersekata berurat, mesahur punjada berkurat, musambah tujuh Al-Quran heblo, bertatim baca dalam berkurat, musambah ngapan kurang Tuhan, ujung hamba. Lihat dia tiga. Lihat dia. Kalau English dia. Hah? Beda deh. Allah Tuhan. Yang shooting dengan semeja. Allah. Kalau konten-konten kayak gini.
dah mereka. Kan kau boleh. Hanya, banyak saya ni. Nanti kau jadi orang kaya tu. Gimana ya? Dia putus aja, dia putus aja. Dia kaya dia cetak. Dia cetak lagi. Bahagia ada cedera ngana macet tiada aja kilo dada dari melabuh lintang Ini mana? Mau tidak ada. Allah yang mulanya ya habibi Dipeta bola tinggi Muhammad ya Muhammad doa selamat kita menebi menyurat berita ya Muhammad doa selamat kita menebi ya Nabi ya Rasul Allah setia kata Nabi Muhammad dijajah umat dalam neraka api tuntang hana diingat Nabi Muhammad umat gemita neraka tuntang hana diingat Nabi Muhammad umat gemita ya Nabi ya Rasul Allah sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul ya nabi ya rasul
example. Natin ito Hai mari